Halo perlok dah tay pi kumno bahin upload ya kita reels. Kane ka datang dalam tajong reels ma. Dengan like baca ka Facebook. Dengan klik ya utu sign plus ngan yu hang tu jorong utu sign plus dengan klik itu. Nanti pin yu gitu option hang tu nanti klik itu ke option beto reels. Nama ba kane ka datang dalam tajong ka reels. Then klik untuk reels. Dengan klik kano ka video la ka reels kade ka reels mo ngan klik ya ka reels ke ba pimut ban upload. Te kum tu page. Nang tade hang tu pin tho kendiat mo pin tho pila ban tho da kino la ne pila ban tho da ada ki stiker ro ka biang he. Welcome to my guys. Hello channel, welcome to my guys. Page ngan ai da u. Saya anda yang mandakan. Page kum tu tangan su ai tang do turu la biang he. Tang ban yo mo. Itu te nang ta den nang tu dengan klik ya utu next buat dan sekali yang come on Hello guys. Hello channel, welcome. Haden nang ta bede pin tho e ka title kan yang tu ka title ngan tho ba su ai ngan ai kum tu foot lo waru kala biang nang ta ngan ai ru de u emoji ngan ai do turu biang he nang ta describe hang tu ngan hapo ngan tu betho describe your reel. You can add also hashtag here kemudian ba ngan batai ya ta reels. Lada phim dan content kemud pila ban tho kum ju hi kum tho tai jorong ka biang hi nang ta hang tu ru phina ai u emoji nang ta de ki hashtag te phini i hang tu ki hashtag ula don lupa hang tu hashtag te klik untuk hashtag te su klik kat ba tho hi ru biang hi lagum nom mod ba ki hashtag ki de ban long santli sejorong mo ki hashtag nang tada hang tu ila dam mentangin klik untuk beto share to group nang tada share seki group giba long relate bat kita bat ka reels ke jongpi nanti klik save aden pila dep klik bro lightly nomor berbor ha reels ngidon lightly ki group and share then klik bit save
Nanti ada pikwa ya ka voice translate nung ka meta AI kumut pila ban klik hang tu. Kumtu on ya gitu ki bro ki arteli. On ya bro arteli gitu. Nanti ada bak biang. Nantang ila dap boro nang ta. Lada pila yo ya u content monetization tools kumut ba. Pin klik hang tu beto earn money. Klik hang tu pin sa select ya untuk content monetization tool handre igibom pat yo kumut ba kam pat mi ko tu ka content monetization tools. Dengan klik ba hang tu beto share now. Klik ya tu. Te tang kum tu he perlok. Te enda kan bagdang run katu ko beto running copyright scan kumut ba. Let's say ka reels chung phi kala bandon copyright ne kumno la dadai ki unoriginal content kumut kila ban yo copyright. La dadai ki original content kumba kumkane content kum ngapus mga kumut ba. Ka scan handre ka claim yo copyright. Te hadin bakal adap ka tu ka reels ban upload kala adap em te kumut ba. Le jang tu ka comment section. Klik ya tu khanang ban yo engagement. Te ban yo engagement kumut pila ban thong tu. Tangkum tu katu kumut ba kan kau ni ka engagement ke jung phi kan. Te guys tangkum tu he.